I kao što smo rekli, ovoga jutra razgovaramo sa našim gostima o očekivanjima i svemu onome što bi se danas moglo desiti na pravosnažnom izricanju presude, odnosno pravosnažne presude Prliću i drugima koji su već dobili, odnosno osuđeni na 111 godina zatvora. Vidjet ćemo da li će ta kazna danas biti potvrđena ili će biti veća i manja. O svemu tome, o očekivanjima, ali onome što su prošle žrtve razgovaramo u narednim minutama sve do 9 sati. Prvi naš gost ovoga jutra je Jasmin Hodžić, koji je sa nepunih 10 godina bio u logoru. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i hvala na pozivu. Evo, kao što smo rekli, sa nepunih 10 godina odvedeni ste u logor. Onome što ste preživjeli, pisali ste u svojoj knjizi Telegrami za Angela Palmerasa. O tome ćemo govoriti u narednim minutama, ali evo za početak, kakva su vaša sjećanja danas? Slušali smo kroz naš jutarnji program već svjedočenja onih koji su prošli kroz logore, koji, evo kažu, ni danas ne mogu spavati i zaista su to strašne slike. Kakva su vaša svjedočenja? U stvari, mi u našoj svakodnevnici imamo stalne impulse koji nas vraćaju na to ratno stanje 90. godina i tako su naša sjećanja uvijek svježa. Ja sam svoja sjećanja uobličio u priče iz ratnog djetinjstva i obuhvatio sam u stvari cijeli taj predratni i ratni period i sve oblike stradanja na području Mostara i okoline. Ono što je zanimljivo, direktno moja uža familija i prijatelji i šira porodica u stvari direktno je žrtva prije svega ubistava, odnosno umiranja na različite načine. U zločinima Herceg Bosne i Hrvatske, podsjećamo, odnosno HVO-a i HV-a, umiralo se na različite načine. Pa tako kažem, od meni bliskih ljudi pisao sam o tome da su ljudi umirali od gladi, recimo. Pisao sam o tome da su ljudi umirali tako što su podlegli u logoru. U logoru su podlegli nakon batinjanja, nakon izgladnjivanja. Pisao sam o tome kako su ljudi ubijani na kućnom pragu. Pisao sam o tome kako su ljudi ubijani odnosno tokom deportacije sa jedne na drugu stranu. I ubistva su ono što bi bilo u stvari najcrniji scenarij tih ratnih dešavanja. Međutim, ja kao žrtva svih tih u stvari oblika dešavanja, naravno moja priča završava sretno, ali imamo puno ljudi koji su izgubili svoje najmilije i u stvari moja priča, kažem, počinje jednoj zanimljivoj okolnosti gdje konkretno sam Stolac pa i Mostar, odnosno sigurno i Mostar, su paradigma cijele Bosne i Hercegovine u tom kontekstu. Zašto? Zato što vi imate ljude koji su, evo kad spominjemo logore, čak bili i u četničkim i ustaškim logorima, da ih nazovemo pravim imenom. Konkretno to imate u Stocu. Ja počinjem svoju priču o ulasku vojske sa istoka, pa kasnije ulasku vojske sa zapada. Priču nastavljam u odvođenju moje porodice i na hiljade drugih porodica u civilne logore, a odvođenju naših muškaraca, vojno sposobnih muškaraca, direktno istog momenta u koncentracione logore u Herceg Bosni. Priču dalje nastavljam deportacijom stanovništva, protjerivanjem, držanjem u jednoj vrsti otvorenog logora u blokiranom Mostaru i u teškim životnim uslovima gdje su također ljudi, kažem, umirali od gladi. I priču vodim dalje kroz ratna dešavanja u tom periodu. Zanimljiv je naziv u smislu Telegrami za Angela Palmerasa. Možete li nam reći nešto više o tome? Zašto se zove knjiga tako i šta je vama značio Palmeras? Ako se ne varam, ostvarili ste nakon dugo godina ponovo kontakt sa njim, a da nam kažete zapravo ko je on i šta vam je tada značio. Pazite, ja sam doživio da pred mojim očima vežu moga oca u žicu, batinaju ga predamnom, vode ga na jednu stranu u logor, odnosno tada meni nepoznatom pravcu, a mene sa porodicom u civilni logor. Nakon što smo dospjeli na slobodnu teritoriju pod kontrolom državne vojske i nakon što smo iz Mostara, iz Obruča se izvukli potrazi za hranom do Jablanice gdje je bilo više, odnosno gdje su vladali bolji životni uslovi,
Tamo srećem un proforce španskog ajfora, između kojih upoznajem i spomenutog Angela Encinasa Palmerasa, koji mi je u stvari bio zamjenski otac u to vrijeme. On direktno pomaže meni, mojoj mami, ostavlja svotu novca prije svog odlaska u Španiju, recimo. Konkretno nama daje hranu. Konkretno pronalazi mog oca u logoru Dretelj, obavještava ga o našem položaju i životnim okolnostima u to vrijeme i nas obavještava o njemu, nakon čega se otac spaja s nama nakon raspuštanja Dretelja, u stvari upravo tim tragom u Jablanici. Tako da je Angel u stvari, kao i sve u mojoj knjizi, autentična pojava, autentičan lik i svi moji likovi su stvarni likovi. Znači, ovo jesu priče, ali su to dokumentarna poetika svjedočenja. Sada ste u kontaktu sa njim i... Da, Angel je u stvari pisao otvoreno o svojim viđenjima prošlog rata. Pisao je čak i o tome da je poslije Bosne bio u drugim mirovnim misijama po svijetu i pisao o tome kako, nažalost, su slična dešavanja u svim tim okolnostima, da je društvo uništeno, da je pored genocida u stvari vršena jedna vrsta urbicida, ili konkretno, evo da se vratim na svoj stolac, u stolcu je recimo, osim što su sve naše kuće, svi naši domovi u stvari minirani ili zapaljeni, u stolcu je sve ono što podsjeća na orijentalno-islamski kulturni krug zbrisano sa lica zemlje, pa između ostalog, to sam ovih dana govorio, stolačka čašća bagerima poravnata ili je recimo stolački hotel koji nema nikakve veze sa tim orijentalno-islamskim krugom, a samo arhitekturom posjeća na njega, u stvari zapaljen i uništen. Angel je govorio o tome uništenom društvu i o djeci koja trčkaraju pod tim granatama slobodno i traže hranu i traže svoju sreću. On možda nije ni svjestan koliko je tada pomogao preplašenom 10-godišnjaku i njegovoj porodici, ali evo nadam se da je sada svjestan, s obzirom da evo napisali ste o tome, pričali ste o njemu i zna i vidi koliko ste zahvalni što je zasigurno, možemo reći, spasio vas i vašu porodicu. Da, kako je neko primijetio, Angel je u stvari normalan čovjek u nenormalno vrijeme. Da. On se samo ponašao ljudski, samo se ponašao normalno. Vratit ćemo se još malo kasnije o onome što ste pisali. Zanima nas, evo danas, kada se očekuje izricanje pravosnažne presude Prliću i drugima, kakva su vaše očekivanja i postoji li za vas konačna pravda? Šta bi za vas zapravo bilo zadovoljenje pravde? Sud u stvari, to je poznato, ne donose nikakvu pravdu. Sud nije tu da donese nama pravdu i da nama uspostavi pravedan život u Bosni i Hercegovini. Sud je tu da registruje ono što se događalo i to je u stvari najveća dobit za žrtve, da je sud u presudi od 6 tomova knjiga, konkretno u ovom predmetu, na preko 2500 stranica opisao i dokumentovao sva ova dešavanja koja su bila ovdje u proteklom ratu. U tom smislu je haška presuda za nas i od velike važnosti, ali istovremeno jer se prema njoj možemo ponašati slobodno i diferentno. Zašto to govorim? Zato što je pomalo sebično danas fokus javnosti prebaciti na to kakvi će biti rezultati haške presude i kakav će biti položaj recimo susjedne države na zapadu, odnosno Hrvatske. Zašto to govorim? Zato što sebično tu opet govorimo o zločincima, a zaboravljamo žrtve. Da. Najbitnije je u stvari, kako sam već rekao, da je Haag registrirao ono što se nama događalo i mi najbolje znamo što nam se događalo. To je jedna stvar. Druga stvar, meni je žao što ja tek sad govorim, ne ovdje ne kritikujem sebe, nego žao mi je što javnost tek sad traži naše priče iz rata da bi se upoznala sa našim sjećanjima na rat. Očekivati je bilo obrnuto, da mi u javnosti dominantno cijelu godinu, cijelih ovih 10-20 godina govorimo o našim ratnim stradanjima, kao što recimo govorimo o Srebrenici, da bismo sami znali kakva treba da izgleda haška presuda. Mi još pitamo hoće li biti ovo ili hoće li biti ono. Ja sam jednom rekao, mene stvarno ne zanima hoće li biti neko osuđen i koliko će biti osuđen. Mene zanima da se provede i pokaže istina koja se nama desila. Naravno da je u drugom smislu presuda jako važna i da će ona
kakvu takvu satisfakciju donijeti žrtvama koji su stradalnici tih zločinaca, koji naravno, kao i svi drugi zločinci, treba da odgovaraju za ono što su počinili. I to je moje očekivanje. Neka svako odgovara za ono što je krivo. Prvostepena presuda 111 godina. Šta mislite o tome? Već sam rekao, za mene da im daju 1 godinu, ja ću biti zadovoljan, samo neka se pokaže šta se događalo. Međutim, ovdje hoću da, ako mi dopuštate, da okrenem fokus ove priče u drugom pravcu, a to je da je bitnije za nas šta će biti poslije, odnosno bitnije je kako se, evo ako pričamo, niste mi to pitanje još postavili, pretpostavljam da ste namjeravali, ali ako pričamo recimo o ulozi Hrvatske u proteklom ratu ili ako pričamo o suštini politike Herceg-Bosne u proteklom ratu, ja bih to pitanje postavio samo za danas. Znači, samo prebacite fokus na danas. Pitajte o današnjoj ulozi Hrvatske i pitajte o današnjoj politici, recimo HDZ u Bosni i Hercegovini. I sve će vam biti jasno zašto to govorim. Pa zabrinjavajuće je da kakva god presuda bila, te politike ni pedlja nisu odmakle od onoga što su bile prije. Vi u Mostaru imate, evo, i čak i od crkve podršku zločincima, što je apsurdno. Imate od zvanične politike slavljene zločinaca kao heroja. Ili održavanje ovih molitvenih skupova. Da, rekao sam podrška crkve, to tu može. I s druge strane imate hrvatsku predsjednicu koja vam javno slavi uz pjesme o Herceg-Bosni kao srcu hrvatskih regija i pjeva Thompsonove ratne pjesme. U Hrvatskoj imate cijele stadione koje veličaju fašizam i nacizam. Imate hrvatske zakone koji štite hrvatske zločince iz Bosne i Hercegovine koji ovdje naprave nered, a onda samo pređu granicu i Hrvatska ih nije dužna izručiti. Hrvatska je donijela sebi takav zakon da, recimo, poznat vam je slučaj Ante Jelevića i sličnih. U Hrvatskoj danas samo iz Stoca imate 2 imena, 2 zločinca koja se direktno vežu za logore, koje tereti sud Bosne i Hercegovine, a koji su pobjegli u Hrvatsku i tamo se kriju od u stvari odgovornosti za svoja zlodjela. I to je ono što najviše danas boli žrtve. Da, to je pozicija današnjeg stanja u stvari ovdje. I u konačnici šta mislite da bi se trebalo promijeniti da jednostavno se ova situacija bitno promijeni, odnosno šta bi se trebalo desiti da se ta situacija promijeni i evo da zapravo bude drugačije nego što je sada, dakle drugačije od onoga što ste vi sada spomenuli, a to i jeste zabrinjavajuće. Pazite, mi ovdje govorimo o mogućem pomirenju, govorimo u stvari o zavađenim narodima i pomirenju međunarodna, o suživotu, o životu u stvari. I ovdje govorimo o odgovornosti ili pojedinaca ili kolektiviteta. Ovdje zabrinjava to što i na jednoj i na drugoj strani, to jest i na istoku i na zapadu kod naših komšija i susjeda, imate uporno stavove zvaničnih politika da oni uporno kolektiviziraju svoja zlodjela. Uporno kažu da je Mladić njihov junak, da su, ne znam, Šestorka njihovi junaci i tako dalje. A mi ovamo kao žrtve uporno hoćemo da se mirimo tako što kažemo ne, nisu svi Hrvati ili nisu svi Srbi zločinci, to su radili ti ljudi za koje se zna. Ono što je potrebno za budućnost jeste da onaj koji je činio zlo da to prizna, jer oprosta nema bez pokajanja onoga koji čini zlo. Znači, oprosto ja ne mogu nikome oprostiti prije svega dok se taj neko ne pokaje, a isto tako prije svega dok taj neko ne pita za svoj oprost. Oni ne da nas ne pitaju za oprost, nego nam i dalje rade, ne priznaju svoju grešku i dalje vode tu politiku koju su vodili 90-ih godina. Ovdje je zanimljivo za ovu raspravu, ako dopuštate, zanimljivo je suštinski posmatrati genezu svih tih, odnosno uzroke svih tih smjerova zlodjela koji su ovdje napravljeni. U stvari, ja tu direktno vidim uzroke u oživljavanju ideologije fašizma i nacizma u modernoj Evropi. Zašto to kažem? Vraćam se na današnje stanje u politici. Termin hrvatsko pitanje koje slušate svaki dan i priču o promjeni izbornog zakona i sad zvučim kao političar, ali namjerno ovo govorim ovako. Taj termin, vjerovali ili ne, vuče svoje korijene u doba Banovine Hrvatske. A doba Banovine Hrvatske je doba u kojem se u prvoj Jugoslaviji rješavalo
hrvatsko pitanje i po dogovoru Cvetković-Maček podijelila Bosna između srpskog i hrvatskog političkog establishmenta. U stvari, Herceg Bosna je u više navrata pokazala da se rukovodi tim oživljavanjem, kako oni kažu, tisućljetnog hrvatskog prostora ili viševjekovnog hrvatskog prostora. A ja se sad mogu nasmijati pa kazati kako to da je 1939. godina tako daleko. Da. U stvari, o tome se radi, da vi imate i poslije Banovine Hrvatske nezavisnu državu Hrvatsku koja je čisti proizvod nacizma i produžena ruka hitlerovske Njemačke i konkretno HOS i HVO u Mostaru i Stocu su direktni proizvodi te politike. Vi imate kulturološki i historiografski gledano tomove knjiga koji govore o živom hrvatskom pravu na Bosnu i Hercegovinu. Vi imate u Zagrebu disertacije o političkom pravu Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu. U stvari, o tome se radi. Trebaju da odustanu od ideologije nacizma. Jer, pazite, u državi u Republici Bosni i Hercegovini zakoni su bili takvi da smo prvo predsjedništvo imali miješano i da smo sve naše zakone uskladili tronarodno, kako to i dolikuje u stvari kao multikulturalno društvo. Vi i na jednoj i na drugoj strani imate ta čista, znači imate rasne zakone. Herceg Bosna je imala rasne zakone. O tome se ovdje radi. Ovdje čak nije pitanje ni ko je to, ni šta je to, ni kome se to radi. Pitanje je samo kakva je ta ideologija. Ta ideologija je rasna. Znači oni su, konkretno ja sam recimo preskočio u svom osnovnom obrazovanju jedan razred zato što sam u prvim ratnim okolnostima propustio da idem u školu koja je bila čista hrvatska u Stocu i u Čapljini u to vrijeme kad je HVO vladao tim prostorom. Kasnije sam morao polagati treći osnovne zato što nisam htio da idemo u hrvatske škole. Vi danas imate na tom prostoru zapadne, istočne i južne Hercegovine, u stvari, koji je pod kontrolom HVO, vi danas imate takav rasni, znači nemate multikulturalno, nemate otvoreno društvo. O tome se radi. Treba da se promijeni politika, svijest, vođstvo koje ne smije da se ponaša nacistički, a to je čisti nacizam. A prije toga treba da se odmakne zvanična politika od pojedinaca, od zločinaca koji su tu politiku u stvari provodili. Samo tako mi možemo zajedno dalje. Mislim, nikako drugčije. Vratit ćemo se onome što ste pisali, bez obzira na sve ono što ste preživjeli, a zaista ste evo kao svjedok, odnosno preživjeli logoraš Herceg Bosne, odnosno preživjeli ste logore Herceg Bosne. U vašoj knjizi nema govora mržnje. Interesantno je da ne mrzite nikoga, pojedinačno ne spominjete nikoga na način zlostavljača, ne govorite o imenima, ali ste se eto jednostavno odlučili možda na taj način olakšati, odnosno osloboditi svega onoga što imate u glavi, ukoričiti to i prenijeti istinu na taj način da svi oni koji možda ne znaju upravo kroz vašu knjigu saznaju šta se to sve dešavalo. Ali evo govorimo o tom aspektu da bez obzira na sve vi ne mrzite i kažete vaša knjiga se sretno završava. Znate zašto ne mrzim? Zato što u stvari znam korijene onoga što se događalo. Vi ako govorite o jednom čovjeku koji je zločinac ili bilo kojem čovjeku koji ima dobra i loša djela, vi ne smijete mrziti čovjeka, vi možete samo mrziti njegovo djelo. To je recimo stav vjerskog kulturnog kruga iz kojeg ja dolazim. Vi možete mrziti samo djelo tog čovjeka ili ideju ili ideologiju koja ga je zatrovala da čini to djelo. Ovdje treba detektovati ideologiju koja je proizvela ove zločine, a to je, rekao sam već, ideologija nacizma. Onda kada se Hrvati oslobode od nacizma, ja ću ih zagrliti svim srcem. Ja sam to čak radio u Stocu kao povratnik. Ja sam se u Stocu kao dijete povratnik, još uvijek dijete, navečer sastajao sa djecom iz komšiluka i susjedstva, kako bi Hrvati rekli. I oni nama pričaju da su gledali snimke, ne znam, Dretelja i kažu, a zašto ste podmetnuli snimke? Evo znam imena te djece koje su sjedla sa mnom, ne izmišljam ništa. Kaže, zašto ste podmetnuli snimke? A tih dana je u Stocu bilo, recimo, napeto, bila je mitinzi za, ne znam, izgradnju džamije ili ne izgradnju džamije, stolačke, odnosno obnovu, pardon. Zašto ste podmetnuli snimke iz Dretelja? Njima je čudno toj djeci kako vide te kosture tamo, kažu, ono su neki snimci iz Drugog svjetskog rata. Ja im kažem, dragi moj, pa tamo je moj otac. Dragi moj, mi znamo sve te ljude u glavu, što bismo rekli narodski. Ja sam se družio u Stocu sa kćerkom čovjeka koji je mene zarobio i čuvao
kao stražar u civilnom logoru. Taj isti čovjek je optužen za zločine nad civilima pred domaćim sudovima u poznatom predmetu. Evo sad da ne govorim ime predmeta, nije toliko važno. Znači, ovdje je jako bitno da osim ovih 10 ljudi koji se kriju u Hrvatskoj, vi za ove zločine imate procese pred domaćim sudovima. Naša javnost ni tome ne posvećuje pažnju. Sad, kažem, družim se sa kćerkom i sa njenom rodbinom i sa ljudima s kojim pravim, recimo, konkretno ako govorimo o novinarstvu, pravim zajednički novinski list kao povratnik u Stocu da bi oživio taj suživot. Ja sam bio urednik tog omladinskog magazina i zajedno sa hrvatskom djecom pravim omladinski magazin. Njihovi očevi su mene držali u civilnom logoru. Taj čovjek koji je uhapšen da bi protiv koga je dignuta optužnica za zločine nadamnom, u stvari nakon te optužnice se digne ruku na sebe i objesio se, evo da budem tako brutalan, izvršava samoubistvo. Neki su se u Stocu šalili, poginuo od zločinačke ruke. U stvari, tragično je da je ta osoba s kojom sam ja pravio suživot izgubila oca, a ja nisam. Ja nisam izgubio oca. U stvari, moj otac je prošao živ sva ova zlodjela. I tragično je da su u stvari žrtve, najveće žrtve svih ovih zlodjela upravo Hrvati. Jer onaj ko čini zločin, on je sam sebi najveća žrtva. Ove žrtve koje su preživjele to, mi ćemo to nekako procesuirati, ićemo dalje s tim. Najgore je biti rob samog sebe. U stvari, tu treba tražiti suživot, da se jasno detektira zbog toga i toga, radili smo to i to, priznajemo svoja zlodjela, hajmo graditi suživot, hajmo pitati za oprost, hajmo graditi povjerenje u stvari. I zato ja nemam nikakvog razloga da mrzim nekoga ko je žrtva samog sebe u stvari. Ja samo mogu da ga žalim. I evo za kraj, da li ćete možda pisati još nešto ili je definitivno ova knjiga sve ono što ste željeli i jesu li u njoj zapravo sažeta sva sjećanja ili možda možemo očekivati nekad u narednim godinama da ćete pisati još nešto? Ja nisam nikakav pisac, ja se bavim naukom i moja sjećanja na rat su u stvari moja svježa sjećanja koja sam ja svakako htio da prenesem na buduće generacije, ako ništa na svoju djecu. I samo sam iskoristio hašku presudu kao povod da bih zainteresovao javnost da se okrene prema ovim pričama. Rekao sam da je moja knjiga u stvari totalno indiferentna prema Hagu i haškoj presudi i nije pisana za to. Moja knjiga je pisana u stvari čisto da prenese to živo osjećanje iz rata, autentično svjedočanstvo i da pokaže i toj hrvatskoj djeci šta se ne smije raditi svojim komšijama. U stvari, to je suština moje priče. I ona nema nikakve, čak sam razmišljao i da ne dođem na ovo gostovanje kako se ne bih vezao za haški proces. Znači, vrlo je bitno da se okrenemo žrtvama, a ne da diskutujemo o tome šta će biti sa zločincima. Hvala vam što ste bili sa nama ovoga jutra. Hvala vama na pozivu. I evo, nadamo se da će svi oni za koje prvenstveno želite pročitati ono što ste pisali i evo imati u svojim rukama ukoričeno osjećanje i istinu onoga što se dešavalo. Još jednom hvala. Hvala vama. A mi nastavljamo dalje. Dakle, naš sagovornik je bio Jasmin Hodžić koji je preživio logore Herceg Bosne, pisao knjigu Telegrami za Angela Palmera, sa čovjeka koji je možda tada mislio da nije, ali jeste zaista uradio mnogo.